Syukur nakaslem jong unongsan hima. Ukurtong MDC jong kaseng Kongres na Mauhati Constituency uba Dominic Minsong ulapan pau yung kajing kermen ba kajing sungus kem ban yo yung kajing job hagi election MDC kapan salong house nam arajar arpusan watla daw ba Charles Marngaru MLA kathan ubala job na kaseng Kongres ulami bat lej penyaso bat kaseng NPP hagi benai kibala debru yagane uba Dominic ulapan pau habakren na kajing ilang pat ba kabala long mentak kasengi kakat arteri uno pra hagasnong jata Haga bagi nong ilam jong Karibhoy District Congress Committee hapo kajing ilam jong ba MG Carson Lor kilala ban scam ni kajing yo tiket jong u ba unlong kumukurtong MDC kaseng Congress na Mauhati Constituency. Kinong ilam gi bakren ni kasngi kilaong bagi pajba ka Mauhati Constituency kide kibe e je kaseng Congress ha ka bagi la Punjab don burom yu kurtong jong kaseng kata uba Charles Marngar habaro artli election kiba kintop di election MLA but MDC hagi snam kibala deb but kermen scam bah ni kintiru ki pajba kin saai ke jubab ka biang persyayo ba Charles Marngar ubala pet na kaseng kini ginong ilam kila ong ru ba wat la da bon ki MLA but MDC kila mi no na kaseng ru henry na kalyang jong ki lembat ki pajba kin nyai ne scam bet ha kaseng Congress but pen paru ba kaseng wala da ka klem don shu you MLA dan MDC ru kandang klan but kan yo abyang ni ka jingjop don buram hagini election MDC kabansawan MDC mo MDC jong pergi Kongres tem nado nasgi iba Dominic Minsong ilong no official candidate jongka parti Kongres na Mauhati Constituency. Aku aban long sisyahi kum utau ban long utau sakri jong ka Mauhati Constituency. Bat ni iban nadu kapor bang hilayo ya jela me khalea. Nadu usnem sejar khanda spatnya po ar bat mentang la cross san po ar snem. Ni i badang don bun ki kam ki bang ide ban le. Bat kum kinong mi khmat ngam ko ban long kum kenrat dengan ko ban long kum sakri jong ki pai ba. Hagabedi bat kata kabaneng kong kinong rim kilong namar bakawe ngapen pau ba nasungo ya ka parti Kongres kabal ai tiket inga bat halor kata nga kular ban bot ba ngitip ba ka parti Kongres kadai ka ba ladon lupa kata ki frameworks jong ka lani kita ki lenti jong ka nakabenta ka imlang ka salang karoy kapar ya baduk basuk bat katang i hakamoto ka jong ka parti Kongres ka jong iro hakabayadi bat kata ngadon hagin siya kalong kumne ba kum kilidar lene kum kinong yalam hindi bam long kita kiba set syukur ya kipai ba lane ya kita kinong sunong jong ka no ka constituency jong kumba kalong menta kasi ka jingkermen lemba ka jingker ko jomble nga kermen 100% bangan job hagane kenti ba menta na ka Mauhati Constituency badongdan bala bertemrau yak jimut kijing perkhat kijunga kakmi bakhay nga ron pala kata ko kardar kata katin ngarban jeng basas kabala bertemrau bajon dalai em dengan kerbat ini ke kupor wat ai to kita kijing penting dan kita juga kardar bagi kita temrau ya kamsim bat kadulot balai lot ke jempi bertungai iwe hoy don moong ba kaperti pra lasnyo sawar ke kaperti pra sawar mo kalaer de bilo kalaer da pilatan polat ya kalaer kay baja dak air sempo Bana district Kelaibit Bantong Banjit yang Banpek Bankbi Sipori ka Mauhati haduk bandayo ya ka blok ka Mapura kajing kutlay ka Bakarpan kalong hadir bagi lathongi ke arngot ki convener ibating syay lapang bat Dominic Minsong gilaya hay po ni barit haduk bagi lasay ya ka Mauhati Block Congress kumne kumbagalong kumlay sibole ya pigi pajba ilong kumi kilong pa ki khod sabla
Iba kejingwan jom pihang ni kamde pi syoewan syokai ne yawan di syah ne madam japa ngatip sekal pidon kejing terang pidon kejing kuat bat pidon kejing tugu Namar ba kiwe kijay beringin deh dan mengiesti syawer pidon kisobu yang tak tahu di berkelanya parti kongres kumentapet po India Bloc hapu giong po India Bloc kidon di tim jangka parti kongres kabaklan namar kata ngiro hamne po Meghalaya ngiwan lane tum hamne mawatiru ngidun kam berjob kandidat jongi lane berperklanya ke parti jongi Cisen bomdon su UMDC jongi jong parti kongres ngitulak nama ka kongres si kade ko we ka parti ka balak beniada ngidon kam ya ka national party parpor kiwe kisay kimna reben yakun sa Delhi hangne te ki ya kerhu kumukla dalale sa Delhi patang kalentiro tekten ki yaklet namar kata ni hapjapet budhi ngi kamta ki basa boboran ngitip pa kamta stage de borni jongi mo tente kiwe ki parti ki ya kerhu pa tang poe kana para la kerana samne sande kim nangsu ki poe sana kinwan sana kim tipsu dong teh hamne tengi takne kana para ni laput hamre ka parti kongres kadon kaling nadu nang ne syadu Delhi Kilai yang disailo kunsuat hau amele badan berom jopi. Na pedang kisan kali di blok hapo rihoy district. Ka blok mahoti kini ka blok kabangi da peluk sisa yang kapor, yang kabor, yang jenggot di pekat. Kumno ban saindur, kumno ban khaudur, bat kumno ban pelang. Ya borok kena yalam bat bersih, ikilong kumi, ikilong kupa bat kisala, bat purandur, bat penulong kum hangari kejamian mentah. Begini ya ukurtong uban kip kumbang ila perkara mentah. Kadang kijing Kristom lang jong borok kena yalam menolak banjar kerteng kamtam ki agut ki nongkersan bat tengsan lapang bat Dominic hi bolong official candidate. Kaji yalam nanti kita pi, kaji main nanti kita pi, kaji yalam lang kita pi. Mentang layo, berpenuhan dun, ya kamah hati blok kongres komiti, ya baru kita yalam kita, nagu presiden, hadu general sekretari bat baru kita kitkan kita kemai jaga blok hati. Bat kisayo kita yalam jaga mahila, bat jong kiut kumju. Bat kita kaji kerban, kadang kaji kedbuk kerban iba Dominic, pada tu kena kesi, lala banyai, kau tahu kandidat jang parti kongres, bandung serum senen, balik, berperbena, lagi jang kerteng berpetik, sipai ba lah girong, hakisong kita orang hidup jaga kepila balik, berperbena berpetik, berpi pila day bukan kandidat jang parti kongres, but agak tinggal nanti, kelam dapat pekat, ngampai pekat, bagi nyo yang kandidat baku mubah Dominic. Lasisha, dari pimpin Jakarta ke jengi mo, Pak Dominic. Ladi Jakarta keluar ba, alok temen. Ndai ke musim jengi, idang sama. Idang mare serum senen, mo. Idang lah berpenjadi berkina sama, kiri ulang kiri, berceramba kumju. But kalian jangan parti kongres sama hati, kelampai perkat, kade, iya yang kalian jangan parti kongres apa mau hati, but kepada perlu dari jingkermen. But hapenya harum mana? Ayo, iki fulgol, nak perlok, dibagi ini perlok, nanti mensuah parti kongres. Kiong buat puslai, ya sekemat, ngindan rekat, but tidak hilang juga parti kongres Pak Mahdi. Wadah ingimlah banmi, wadah ingimlah banmi, mau berpau percaya lejerong, berkesan di Henry, napok yang naik di kesan di. Kata ke musim, kubur, kemakwa mana di. Baka mauti kan sayo kan sayo unang job ubadan burag hakari kerti ke pemerintah.